Njegovim svjedočenjem tužilaštvo je htjelo da rasvijetli ulogu predsjednika Tuđmana i drugih hrvatskih zvaničnika u događajima u Bosni i Hercegovini 1993. godine. Mada se sa Tuđmanom razišao tek u aprilu 1994. godine, Manulić tvrdi da se već 1991. nije slagao sa predsjednikovom obsesijom obnavljanja granica Hrvatske Banovine. U nekim momentima i predsjednik je čak figurativno rekao da ovu kiflu geografsku koju vidite na karti Hrvatske je neprirodna i da ju treba podebljati, tu kiflu, u onom dijelu gdje je ona neprirodna. Sad, po to podebljanje, što znači praktično? Šansa za podebljanje kifle se Tuđmanu ukazala na tajnom sastanku sa Slobodanom Miloševićem 25. marta 1991. godine u Karađorđevu. On je informirao mene, informirao je, mislim, i predsjednika Mesića, da li je još nekog informirao, ne znam, o sadržaju tog sastanka. Prvo, da su se načelno složili oko pitanja podjele Bosne i Hercegovine. Bio je vrlo zadovoljan sa tim prvim razgovorima koje sa Miloševićem imao. Mnogo se pričalo o dogovoru Tuđmana i Miloševića marta 1991. u Karađorđevu. Prema svedočenju Stipe Mesića, a i po mnogim drugim svedočenjima, taj dogovor je zaista postojao. Šta vi znate o tome? Ono što znam potiče iz jednog susreta koji sam imao sa Tuđmanom u Zagrebu, a to se dogodilo kada sam bio u Sloveniji na otvaranje nekog sajma. I javio se telefonom Tuđman, kaže, molio bih te da svratiš u Zagreb kad si već ovdje, imam jednu vrlo važnu stvar s tobom da raspravim. Kažem, slušaj, ja danas sam naručio već u toliko sati, avion će trebati da leti u Skoplje, tamo imamo sastanak i tako dalje. Čekaju me da im kažem šta je bilo i tako i slično. Ma samo pola sata, samo dođi da se vidimo, ja ću ti reći o čemu je stvar, ne mogu ti to sad telefonom. I onda sam ja popustio, dobro, kažem, evo, svratit ću, ali zaista to treba bude kratko. Došao sam u Zagreb, on je još bio tada u Banskim dvorima. Dođem u jednu prostoriju gdje vidim za jednom klub garniturom sedi hrvatsko rukovodstvo bez Tuđmana. Stipe Mesić, bio je ministar unutrašnjih poslova. Manolić, da. I još par tih predsjednik skupštine i tako dalje. Ja se pozdravim sa svima. Bilo mi je čudno što sede tu, što oni su kod Tuđmana ili nešto imaju drugo. No, pojavio se šef kabineta na vratima, kaže, predsjednik vas očekuje. Uđem ja kod njega, to je jedna velika prostorija, mnogo veća od ove. I on tamo sedi. Kaže, sad ću ja kazati predsjedniku i možete odmah ući. Ušao unutra i evo ti Tuđmana na vrata. O, Kiro, stigao si, baš mi je drago. Ajde, sedni, molim te. Sednem ja. On ode do kase, otvori kasu i izvuče neke mape. I rasprostre ih na sto. Kaže, Kiro, gledaj. Ovo je jedino rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Vidiš ovdje. Ovaj deo treba se priključiti Hrvatskoj. Svako selo, grad, sve obeleženo. Ovaj deo treba da ide u Srbiju. A ovo što preostaje tamo, to je mali deo. To, kaže, muslimani nek rade što hoće. Nek prave državu šta hoće. Ja ga slušam. On sad mi iznosi argumente, to će biti onda mir među Srbima i Hrvatima i tako dalje. A kad je on to završio, kažem, slušaj, Franjo, ja i kad bi bio ubeđen da je ovo dobra stvar, a koliko znam istoriju, mislim da se to nikad nije dogodilo. U Turskoj imperiji Bosna i Hercegovina je bila poseban entitet.
U Austro-Ugarskoj je bila isto tako poseban entitet. U Kraljevskoj Jugoslaviji, dok je bila kraljevska Kraljevina Jugoslavije, nikad se nije moglo zamisliti da u vladi nema bar 3 Bosanca. Jer se smatralo da je to nešto što pokazuje celinu te države. I sad vi to delite. Kažem, ja ne mogu da učestvujem u podeli živog mesa. I ubeđivao me to, prošlo je više vremena, to čitav sat. Međutim, video je da ja ne mogu toga se prihvatiti, tog zadatka. Ali slušaj, kaže, ti si prijatelj sa Izetbegovićem, on će tebe možda da posluša, kaže. Znači, on je vas zvao da bi vas zamolio da vi ubeđujete Izetbegovića da to prihvati. Da. A jeste vi posle preneli to Izetbegoviću? Kako ne. I kako je gospodin Izetbegović reagovao? Pa kaže, ja naslučujem, kaže, to, da se o tome radi. Vi ste bili jedan od prvih koji je tvrdio da je postojao dogovor o podjeli Bosne i Hercegovine između Tuđmana i Miloševića. Krajem prošle godine to je u intervjuu u zagrebačkom tjedniku Globus potvrdio i bivši šef Tuđmanovog ureda Hrvoje Šarenić. On je rekao da je o podjeli Bosne i Hercegovine bilo razgovora tokom 2 susreta između Tuđmana i Miloševića. U proljeće 1991. godine prvi je bio u Karađorđevu u Srbiji 26. marta, drugi u Tikvešu kod Osijeka 15. aprila. Pred kraj 3. mjeseca Tuđman nam je, kad smo se ovdje našli, hrvatski politički vrh, a i ja sam se našao s njima, rekao da je dogovorio s Miloševićem da se nađe nasamo u Karađorđevu. Drugim riječima rekao je, želim u 4 oka s njim saznati što oni žele. Tuđman je znači ispustio mene, moju prisutnost nije trebao, a Milošević je ispustio Boru Jovića. I njih 2 su se našli u Karađorđevu. Taj dan, to je ja mislim 33. Mi smo ga... 26. marta u Karađorđevu bio sastanak. Ne znam sad točno, kraj 3. mjeseca. Mi smo ga čekali da se on vrati i tu u Visokoj u Zagrebu bilo nas je dosta prisutni. Znam da je bio Joža Manolić i hrvatski politički vrh. Tuđman se vratio, bio je sav ozaren, bio je crven u licu, znate, on nije znao glumiti. I sa vrata je rekao, evo, svi pričaju što Tuđman radi. Tuđman gradi Hrvatsku za 1000 godina. Hrvoje, daj karte. Hrvoje Šarenić je izvadio karte, mi smo skinuli sa stola čaše od vode, mineralne vode, kave i tako. Napravili smo slobodan prostor za karte i on je rekao, evo, dogovorio sam sa Miloševićem, Hrvatska dobiva Banovinsku Hrvatsku i još je Milošević rekao, ti Franja uzmi Cazin, Kladušu i Bihać, to je takozvana Turska Hrvatska, to meni ne treba. Time je taj razgovor praktično bio završen. Ja sam jedini postavio pitanje kako je moguće mijenjati granice, jer ovdje se očito granice mijenjaju, bez rata, jer je Tuđman napomenuo kako će ovo biti sve bez ispaljenog metka. Ja sam rekao, granice se obično ne mogu mijenjati bez ispaljenog metka i da mi tu nema logike. Tuđman mi je rekao, slušaj Stipe, ti ne znaš povijesne silnice, ovdje se radi o dogovoru, a ono što se Srbija i Hrvatska dogovore, to će drugi poštivati. Kad je Hrvoje Šarinić stavio karte na stol, tu su samo pokazani prostori koji će pripasti Hrvatskoj, koji još nisu bile ucrtane karte. Kasnije su formirane komisije koje su se sastajale. Smilja Avramov je dolazila u tijeku najžešćeg rata, dolazila u Zagreb crtati karte. Šarinić je odlazio u Beograd. Ne znam tko je sve s kim kontaktirao. Razgovori su, pretpostavljam, bili ne samo u Zagrebu i Beogradu. I te karte nisu bile nepoznanica.